abakozi bakagesiga rero tugiye kubera ukuntu barya umuneke mu masegonda atarenze 5. So rero reka dutangire buri wese bakunzi bakarece sinema ubu none tuvugana amasaha ni saa 12 ku munsi wa Pasika. Tugiye kubereka ukuntu umuntu ashobora kurya amandazi 3 mu masegonda atarenze 5. Tugiye kugabana turinganize buri muntu afata amandazi 3 sibyo. Mudukurikirane mukande subscribe nimuribagirwe. Ndabakunda cyane, amazina ni yandi Mugisha Emmanuel again.